Dragi gledatelji, dobro vam večer. I dobrodošli u treći element. Samo doza čini otrov, poznata izreka koja se pripisuje renesansnom liječniku, alkemičaru, mistiku Paracelsusu. S obzirom da je liječio svoje pacijente svim i svačim od biljnih pripravka do poznatih otrova, primjerice žive i sumpora, nije ni čudno da je došao do takvog zaključka. Od nekih renesansnih praksi srećom smo odustali, ali ideja da doza čini otrov ostaje i danas. Tako ćemo večeras saznati kako je botulinum toksin, jedan od najpotentnijih prirodnih toksina koji izaziva smrtonosnu paralizu mišića, danas postao botoks. Glavni saveznik za estetske zahvate, ali i brojne druge tretmane u modernoj medicini. S nama su večeras doktorandica sa Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petra Šoštarić-Mužić. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. I doktor Boris Filipović, otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo, u uvodu je spomenula Martina botulinum toksin, otrov, ali zapravo danas vrlo popularni, mogli bismo reći lijek, ali ajmo reći pripravak. Odakle on potječe i kako djeluje? Pa zapravo botulinum toksin je zapravo toksin kojeg stvara bakterija Clostridium botulinum. To je jedna bakterija koja je zapravo anaerobna bakterija, ona živi u uvjetima bez kisika i kada se recimo nađe u nepovoljnim uvjetima života, tada sporulira, odnosno prelazi oblik, takozvani oblik spore, koji joj omogućuje da preživi dok ne dođe do uvjeta koji su joj pogodni za život. Sama bakterija se zapravo nalazi svugdje oko nas, ona je ubikvitarna, može se naći recimo u zemlji, u netretiranoj vodi, također u različitim sedimentima, ali ono što je zanimljivo da je se može naći i u gastrointestinalnoj mikrobioti ljudi, ali i životinja. Sam botulinum toksin je zapravo jedan od najtoksičnijih i najotrovnijih toksina koji su poznati nama ljudima. I zašto je to tako da on djeluje kao lijek je zapravo stvar doze, kao što ste naveli i u samom prilogu. A to je da zapravo ako sada zamislite jedno zrnco pijeska koje je stvarno jako malo, sad još 1000 puta manje od toga količina botulinum toksina vas može ubiti. Eto, toliko je zapravo on toksičan. Zapravo imamo jednu malu bakteriju koja proizvodi tako jedan opasan toksin. Tako je. Evolucijski gledano, ti svi otrovi su neki način obrane organizma od nekih predatora. Mislim, ko zapravo napada tu bakteriju, zašto ona morala razviti toliko potentan otrov? Pa zapravo ovdje je sada stvar, to je zanimljivo pitanje, samo bakterija ima taj toksin koji uzrokuje paralizu mišića. I zapravo je stvar toga da ona pomoću toga toksina uspije se zapravo proširiti na ostale, na potencijalne domaćine, odnosno životinje, a može i ljude. I ono sad što je stvar toga da samo bakterija kada proizvodi toksin paralizira znači svoga domaćina i na taj način ona omogućuje produljenje jedne faze, svježe faze gdje onda dolaze nekrofagni strvinari, na primjer različiti kukci, oni unose spore na sebe i na taj način zapravo produžuje se taj sam ciklus gdje se ona uspije proširiti u prirodu na svoje druge domaćine i zapravo to je jedan vrlo predatorski način, to je jedna, sad možemo to reći tako pod navodnicima, zla bakterija koja se širi na taj način. Zapravo nas gleda kao mogućnost gnježđenja. Zapravo mi smo tu kolateralna žrtva u tom procesu. A sama bolest koju izaziva izrazito je strašna. Riječ je o smrtonosnoj bolesti za sisavce. Kako ona uopće izgleda? Koliko je opasnost od takve bolesti? Dobro, bolest je botulizam bila opisana, evo sad negdje otprilike je već prošlo 200 godina. Početkom 19. stoljeća Justinius Kerner, njemački liječnik, je primijetio, observirao da u to doba je puno ljudi umiralo od trovanja hranom i on je uz neke pretpostavke i observacije došao do nekih i dan danas zanimljivih zapažanja, a kasnije onda i ideja da zapravo to trovanje bi moglo biti uzrokovano bakterijom koju je kolegica navela, odnosno toksinima.
i bolest je onda i nazvana bolest kobasica. Cijeli taj jedan period od nekakvih 100-tinjak godina nije bilo, iako je on dao i neke ideje na koji način bi se toksin mogao u medicinske svrhe koristiti. Postoji jedan period od nekih 100-tinjak godina do nekakve vojne upotrebe gdje je bilo nekakvih ideja kad se uopće toksin mogao izolirati. A onda njegova prava upotreba u medicinske svrhe kreće nekakvim početkom 70-ih i 80-ih godina. Opet kolega Scott Adam ideju dobiva za liječenje strabizma kod djece, znači tu sad s ovim toksinom koji smanjuje povećanu aktivnost mišića, liječimo bolest u kojoj imamo povećanu aktivnost mišića. I onda kreće renesansa na neki način botulinum toksina sa 80-im godinama gdje neurologija na neki način prednjači sa svojim dijagnozama povećane mišićne aktivnosti, spazmima raznih dijelova vrata, lica, imamo razno liječenje distonija i tad je već, kad govorimo o tome da li se nešto koristi, da je odobreno na nekakvim velikim studijama, već u 80-ima to su bile neke prve dijagnoze gdje botoks kao lijek počinje biti u nekakvoj redovnoj upotrebi. U principu sami lijek, riječ je o izoliranom toksinu, znači ono što dajemo pacijentima je izolirano, izvađeno na neki način iz bakterije. Tako je, da. Cijeli taj proces je zasnovan da vi zapravo dajete malu molekulu koja ima svoj specifičan mehanizam da ulazi u sinapse i na taj način, na neki način sprječava prijenos i ono što vidite kasnije onda u pacijenata su ili u na neki način žrtava su, ako govorimo o dozi, prejaka njegova aktivnost, odnosno kod pacijenata na početku, kažem, tog 19. stoljeća ljudi su najčešće umirali zapravo od prestanka disanja. To je na neki način zadnji korak, ali u početku su to, ljudi imaju paralizu mlohavu, imaju gubitak nekih autonomnih živčanih funkcija i onda kasnija faza je zapravo prestanak disanja kao terminalna faza i onda je to zapravo kraj. Evo, dosta smo govorili zapravo o tom fenotipu susreta sisavca i ovog toksina. Kako to izgleda na molekularnoj razini? Koji je to mehanizam zapravo koji uzrokuje takva grčenje, opuštanje mišića? Što se događa kad ta molekula uđe u naš sustav? Znači, botulinum toksin je baš zato i toliko toksičan što on ima jedan jedinstven i jako specifičan mehanizam. To je jedna prava mašinerija gdje on ulazi u živčane završetke i tu imate nekoliko koraka. No ono što je bitno reći je zapravo da sam toksin se sastoji od dva dijela. Imamo jedan netoksični dio koji je spojen sa toksičnim dijelom pomoću disulfidne veze. Sad ovaj netoksični dio je zapravo teški lanac koji pomaže samom toksinu da on uđe u živčani završetak, da se uopće veže za njega i onda on zapravo ulazi u taj živčani završetak pomoću on se nalazi u jednom mjehuriću kada uđe. Tada kada je on u tom mjehuriću desi se promjena pH i zapravo ovaj teški lanac, laki lanac, izađe van koji je toksičan i zapravo on cijepa jedan kompleks proteina koji mi zovemo SNER proteini. Sada, uloga toga cijepanja je da ako zamislite da je vaš živčani završetak, da ima jedna vrata kroz koja prolaze različiti neurotransmitori, odnosno kemijski glasnici i sada dođe botulinum toksin. I ako zamislite vrata i te proteine na njima, on dođe i pocijepa te proteine. I kada ih on pocijepa, zapravo vrata se zatvore i nikakav kemijski glasnik ne može proći kroz njega. Odnosno, to je acetilkolin i kada se acetilkolin ne može lučiti, kada ne može proći kroz ta vrata, onda zapravo on ne može javiti samom mišiću da se kontrahira, odnosno nastupa paraliza mišića. Možda da ne uplašimo naše gledatelje, dakle, ranije se od toga umiralo vrlo često, danas je to i dalje teško trovanje, međutim može se preživjeti. Ljudi koji prežive
A imaju li neke trajne posljedice? Je li taj proces interakcije toksina s našim neuronima reverzibilan ili irreverzibilan? To je jedan reverzibilan proces koji, znači sam botulinum toksin zato je toliko siguran u primjeni, zato se toliko često i koristi, zato što je njegovo djelovanje reverzibilno. On je tamo određeno vrijeme samo dok god se ne razgradi i recimo kod ljudi ako pričamo o skeletnim mišićima on znači se nalazi tamo i djelovanje traje do nekih 3 do 4 mjeseca. Ali ako pričamo o zarazi, znači da stvarno desi da se ljudi zaraze, naravno takvi pacijenti su tada na intenzivnom liječenju, na mehaničkoj ventilaciji i u većini slučajeva ljudi prežive, oporave se. Ali ono što je još zanimljivo, spomenuli smo kemijsku strukturu lakog i teškog lanca. U principu postoji više serotipova toksina koji su zaista toksični, u kojoj mjeri, a koje koristimo za liječenje. Kad govorimo o botoksu, onda je taj serotip A ima široku primjenu i postoji razni subunits tog tipa i to je stvarno dosta kompleksna priča sa ovim. Postoji tip B koji ako liječite sa A pa onda ne funkcionira, onda možete prijeći na B. Ali kažem, otprilike 7 tih podtipova postoji i uistinu u primjeni je jedino tip A. I ne znam, kad sam se ja počeo ovom problematikom baviti nekih 20 godina, stvarno je sad ima jako puno novih firmi koje produciraju svoj botoks. Kad kažemo botoks, to je zapravo zaštićeno ime od američkog proizvođača Allergana. Tako da, kad govorimo o problematici, onda je to botulinum toksin tipa A. Dakle, ova istraživanja već traju neko vrijeme, naravno razvijaju se i dalje. Na primjeni ovih toksina u medicinske svrhe rade i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg smo posjetili. Prije 20 godina na jednom simpoziju gdje su se okupili vrhunski stručnjaci u istraživanju botulinum toksina, poznatijeg kao botoks, postalo je jasno da prostora za istraživanja u tom području ima još mnogo. Stoga je profesor Zdravko Lasković sa suradnicima počeo istraživati učinak botulinum toksina na bol. Poznata je njegova upotreba u liječenju migrene, no to je ipak vrlo rijetko. U tom istraživanju, ono što smo napravili, otkrili smo da postoji transport, takozvani aksionalni transport, da botulinum toksin sa periferije, kad ga inicirate tu ili bilo gdje u tijelu, da dođe u središnji živčani sustav i to senzornim osjetnim neuronima. Budući da dolazi u osjetnim neuronima, onda je manje više jasno da će utjecati i na bol. I spriječavanjem, utišavanjem zapravo tih senzornih neurona što radi botulinum toksin, vi sprečavate bol. Velika stvar u tome je da to sprečavanje boli traje vrlo dugo. Nijedan drugi postojeći lijek ne može spriječiti bol u trajanju od više mjeseci, 3 mjeseca recimo da je relativno normalno, ali može se desiti puno duže. Daljna istraživanja pokazala su da botulinum toksin, osim u senzorni sustav, putuje i u motoričke sinapse. I ono što smo našli već u središnjem živčanom sustavu prije 10 godina je da on putuje u puno veći broj sinapsi oko motornih regija gdje se nalaze naši motorni neuroni koji direktno inerviraju skeletne mišiće. Mi smo našli da bi se mogao već tad da bi mogao djelovati na razini nekakvih kolinergičkih interneurona. Da bi se istražio učinak botulinum toksina na motoričke poremećaje, primjenjuju se vrlo male doze tetanus toksina kojim se izazivaju spazmi kod eksperimentalnih životinja, u ovom slučaju štakora, a onda im se inicira botulinum toksin. Kad smo još radili neke dodatne pokuse, shvatili smo da u biti botulinum toksin da bi djelovao u potpunosti na taj mišićni spazam, da on isto tako mora djelovati na razini i periferije kao mišića gdje mu inače klasično kanoničko mjesto djelovanja, ali isto tako i u središnjem živčanom sustavu i baš tim kolinergičkim interneuronima koji kontroliraju aktivnost motoneurona.
Sve se to radi u sklopu HRZZ projekta MEFCLO, motorički učinci klostridijskih neurotoksina na središnji živčani sustav koji vodi dr. Matak. Botulinum i tetanus dva su klinički i infektološki važna toksina. Jedan izaziva neuroparalitičku bolest botulizam, a drugi spastičnu paralizu skeletnih mišića. Ta dva toksina imaju jedan vrlo suprotan učinak na skeletnu muskulaturu i mi istražujemo te njihove učinke. Isto tako istražujemo djelovanje botulinum toksina tipa A koji se inače koristi u liječenju motoričkih poremećaja koji karakteriziraju spazam ili nekontrolabilnost pokreta kao što su to spasticitet, distonije itd. A tetanus toksin nam u biti služi kao jedan pomoćna tvar koja nam omogućuje da mi proizvedemo nešto što se klinički vidi kod naših pacijenata, a to je ta spastična paraliza. Pokušava se dakle shvatiti na koji način botulinum toksin relaksira spazam izazvan tetanus toksinom. Mi, na primjer, imamo životinje koje imaju, kada im se dade tetanus toksin u mišić, na primjer, lista, onda one imaju stegnuće šapice i zbog toga ne mogu normalno hodati. A kada im se botulinum toksin primjeni u taj isti mišić ili čak izvan tog mišića, ali u živac taj koji inervira navedeno područje noge, onda se kod životinja vidi ta normalizacija spazma. Istraživanje se nastavlja. Za sada je sigurno da botulinum toksin ima i periferni i središnji učinak. Sljedeći je korak suradnja s kliničarima kojom bi se potvrdila ili opovrgnula teza postavljena u ovom projektu. Spomenuli smo u prilogu da se botulinum koristi za liječenje boli. U kojim stanjima se koristi? Na koji način se primjenjuje kod pacijenata? Botulinum toksin ima preko nekakvih 100 indikacija u medicini. Međutim, bitno je reći da li je nešto prava off-label indikacija u smislu da se može, ja kao liječnik ga mogu upotrijebiti jer mislim da će djelovati, a drugo je ako je potvrđena njegova djelotvornost u velikim studijama. I kad govorimo o velikim studijama, onda najveća studija kad govorimo o boli je za migrenu. I tu je stvarno naš laboratorij na neki način sudjelovao stvarno u postavljanju nekakvih temelja na koji način uopće periferno davanje jednog toksina može djelovati na tako jednu kompleksnu bolest kao što je migrena. Cijela priča je zapravo krenula kao što je krenula i s početkom botoksa od 19. stoljeća, na neki način je krenula i priča sa glavoboljom zato što smo davali pacijentima za ljepotu popularni botoks u smislu da izbrišemo bora i onda su jednostavno liječnici observirali, opažali da ti pacijenti nemaju više glavobolje. I onda je profesorica Maja Relja, koja je isto dio tima, koji je bio kliničar u to doba, sudjelovala uistinu u velikom tom projektu na svjetskoj razini, gdje je zapravo sa kliničke strane bilo dokazano, velika multicentrična studije su bile rađene i dokazano da botulinum toksin djeluje na kroničnu migrenu. Znači, to je najteži oblik na neki način bolova gdje prije par minuta ste rekli da vas boli glava i sad zamislite da imate pacijenta kojega boli glava više od 15 dana u mjesecu. Kad kažete od 0 do 10 koliko ga boli, on kaže 7, 8, 9, 10 i nikakav lijek ne pomaže. I onda imate jednu malu molekulu gdje ubrizgate malu količinu lijeka i on ima period, ko što realno gledajući ja sad se isto imam tu sreću da imam na kraju taj nekakav transfer iz laboratorija u praksu. Imam stvarno pacijente koji nevjerojatno imaju olakšanje bolova gdje su morali jako puno lijekova koristiti koji na konačnici im ne pomažu. Sad imate jedno malo apliciranje, male doze i pacijenti nemaju 3 do 6 mjeseci bolove. Tako da
To je što se tiče bolova, ali on ima uistinu široku primjenu od neurologije koja je prva krenula i to smo spomenuli, sva ta spastična stanja, pa onda urologije. Imam kolege urologije koji mi se bave inkontinencijom, pa postoji posebna podgrupa inkontinencije koja je znači bježanja mokraće u kojima je preaktivan mokraćni mjehur, znači iniciranje u taj mokraćni mjehur. Ja sam otorinolaringolog. Cijeli spektar bolesti koji su na neki način off-label, samo zato što nemamo dovoljni veliki broj pacijenata i studija da bi potvrdili djelotvornost, ali recimo vi ste profesionalci i postoji dio bolesti koji se tiču glasovnih poremećaja, opet spastičnih disfonija gdje apliciranje direktno u glasnicu, male količine botoksa, ta glasnica počne normalno funkcionirati i vrati vam se govor. Tako da, uistinu kažem, 100-tinjak indikacija, razna područja i ono što na neki način, evo i danas sam imao aplikaciju iz nekakvih estetskih razloga, ali prvo pitanje je koliko je on siguran. Uistinu, apliciranje u malim dozama, ovdje govorimo stvarno o malim dozama, je stvarno sigurna i stvarno može pomoći u raznim tim indikacijama. Čuli smo različite kliničke primjene, a kako bi ih mogli zapravo na neki način dokazati, potrebno su prvo bazične istraživanja. U prilogu smo vidjeli vaš laboratorij. Evo, kako to izgleda u praksi? Evo, možda što bi još dodali u odnosu na prilog? Pa evo, kao što je rečeno u samom prilogu, zapravo tema naših istraživanja jest uloga botulinum toksina u središnjem živčanom sustavu, odnosno mi se više sada bavimo središnjim motoričkim živčanim sustavom i ono zapravo što mi istražujemo, a što je zapravo smo uzeli i jednu paralelu iz klinike, da recimo kada se botulinum toksin primjenjuje u ljudi koji imaju različite motoričke poremećaje i oni imaju spasticitete, zapravo mi želimo vidjeti kod životinja kako botulinum toksin djeluje na spastični mišić, pa je tako recimo moj mentor dr. Matak razvio jedan eksperimentalni model spasticiteta gdje mi zapravo apliciramo jako male doze tetanus toksina koji izaziva spastičnu paralizu u mišić štakora i nakon toga, nakon par dana, mi apliciramo botulinum toksin i onda pratimo životinje kroz različite motoričke i behavioralne testove kroz određeno vrijeme. To su uglavnom kronični dugački pokusi koji traju po nekoliko mjeseci, sve dok se životinje zapravo ne oporave. Na primjer, neki od tih motoričkih testova su da mi pratimo kako životinja hoda po jednoj uskoj šipci i zapravo pratimo ravnotežu te životinje. Također, životinje stavljamo da plivaju u Watermoris bazen gdje ih zapravo snimamo sa kamerom i onda softverski analiziramo brzinu njihovog plivanja, način na koji ona pliva. Također, kao što ste mogli vidjeti u prilogu, imamo i catwalk uređaj. To je uređaj gdje životinja ide po pleksiglas površini i zapravo je obasjena sa različitim LED lampama i onda mi također softverski možemo analizirati funkcionalnost njezine motorike. Osim što sam navela sad, to su sve funkcionalni parametri izvedbe same motorike, ali mi također možemo odrediti jer imamo elektromiografski uređaj koji smo uspjeli instalirati uz pomoć profesora Cifreka sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Tako da možemo pratiti i sam funkcionalni oporavak neuromuskularne veze. Naravno, uz sve to, znači, kao što sam rekla, to sve jako dugo traje, no na kraju možemo nekako objediniti sve te rezultate i sa samim imunohistokemijskim metodama uzoraka tkiva, pa donijeti neki zaključak zapravo koliki je tu utjecaj botulinum toksina u samoj motorici. Spomenuli ste tetanus, on zapravo drugačije djeluje. Tako je. On ima suprotan učinak. Tetanus je također toksin iz klostridijske bakterije, Clostridium tetani. No zašto je njegov učinak suprotan? Je razlog taj što, iako ima vrlo sličan mehanizam djelovanja kao i botulinum toksin, on zapravo djeluje na neurone koji su suprotnog učinka
od onoga na koje djeluje botulinum toksin. Tako da on zapravo sprječava lučenje GABA-aminomaslačne kiseline koja je zapravo jedan inhibicijski neurotransmitor. Tako da kada tetanus spriječi njezino lučenje, mišiću nema što odgovoriti da malo uspori sa svojim kontrakcijama i on zapravo postane spastičan. Jer možemo i njega očekivati nekakvu primjeni u medicini kao i botulin, zapravo jedan i drugi su opasni toksini? Pa bilo je nekih i kliničkih slučajeva i bilo je zapravo nekih pokušaja, no ono što je tetanus je jedna vrlo opasna bolest i zapravo većina zapadne populacije je procijepljena, što je odlično, no u tom slučaju mi već kao ljudi imamo protutijela na sam tetanus toksin i zbog toga to otežava njegovu primjenu u liječenju. No bilo je ideja da ga se primijeni kod recimo ljudi nakon moždanog udara ili nakon ozljede leđne moždine kada postoji slabost mišića, pa su onda htjeli zapravo da se sa samim tetanusom pojača funkcionalnost tih mišića. No, tko zna, možda sa biotehničkim inženjeringom nekako uspijemo iskoristiti potencijal tetanus toksina. A teško je govoriti uopće o ovoj temi liječenja, da ne spomenemo ono što većina nas dobro pozna, jednu od glavnih primjena botoksa, a to je ona za ljepotu. Kako je uopće došlo u povijesti medicine do ideje da se jedan neurotoksin koristi za ljepotu? Upravo ta njegova mogućnost peglanja bora je iskorištena kao, ja mislim, kad se gleda koji je u toj estetskoj medicini najčešće korištena metoda, onda je to sigurno botoks i on se zapravo koristi, ja volim ljudima reći, da osvježi pogled. Isto tako ga koristi se mogućnost recimo podizanja obrova jer se određeni mišići tretiraju, određeni ne, koji podižu obrove se ne tretiraju, a koji spuštaju se tretiraju i na taj način dobijete taj neki wow efekt. Ali ima cijelu aplikaciju drugu na licu. Ja imam pacijente koji imaju paralizu lica, koji su na neki način najzahtjevnije iniciranje botoksa, ali oni imaju osim asimetrije, znači jedna strana je bolesna, druga je vrlo aktivna i onda mi gađamo aktivnu stranu ne bi li nju malo oslabili da osobu kad vidite na prvu ne vidite tu asimetriju. Plus ono što još dodatno gađamo bolesnu stranu, ti pacijenti nakon što imate parezu i onda imate nekakvo aksonalno granjanje i nove neurone, ono što vidimo je sinkinezija i diskinezija da ljudi imaju titra i dio lica ili hoće podignuti obrvu, a podigne im se. Za tu indikaciju ponovno koristimo botoks. Znači, botoks je uistinu, pa onda recimo za osobe i u estetskom dijelu koje se previše znoje. Znači, bilo, sad nam se sigurno i dranovi malo znoje. Recimo, to je isto jedna aplikacija u estetskom dijelu koja je vrlo raširena u tim ljetnim mjesecima. Kada se gleda, to je podatak koji je možda zanimljiv, kolika je raspodjela i koliki je zapravo, koliko se koristi botoksa u medicinske, a koliko u estetske svrhe, onda je sigurno zanimljiv podatak da se oko 60% koristi upravo u medicinske svrhe, a svega 40% i kada se gleda koliko se na godišnjoj razini troše sredstva, to su otprilike 2021. otprilike 6 milijardi dolara, a projekcija od 2029. je 9. Znači i upravo sa intencijom da se poveća taj medicinska upotreba, što je, ja mislim, jako dobro. Da, i zato je upravo važno da imamo sve više i više ovakvih istraživanja i zaista smo čuli puno nekih indikacija za koje nismo znali ranije, tako da hvala vam što ste došli i što ste nam se pridružili i podijelili svoje znanje. Hvala vam. Hvala vama. A sljedeći tjedan mi smo opet u istom formatu, na istom mjestu i govorimo o energetskoj tranziciji. A do tada stare emisije potražite na platformi hrti.hr ili na našem YouTube kanalu, a posjetite nas i na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu.
Vidimo se. Doviđenja.